Ja sam Jasna Pleho, iskusni sam predavač iz oblasti CAD alata. Već 16 godina držim kurseve iz AutoCAD-a za različite profesije, urbaniste, studente, opštinske službenike na fakultetima različitih struka. Bilo da ste apsolutni početnik u oblasti AutoCAD-a ili ste školovani inženjer ili tehničar, sa nama ćete naučiti kako da kvalitetno koristite računar za tehničko crtanje, arhitektonsko i građevinsko projektovanje, konstruisanje. Upoznat ćemo dakle sve osnovne i napredne funkcionalnosti AutoCAD-a, radit ćemo na demo verziji AutoCAD-a 2015, a nakon ovog kursa bit ćete osposobljeni za samostalan rad i crtanje u CAD-u, bilo za vlastite potrebe, bilo za studij ili u poslu. Uz vrlo pristupačnu cijenu dobivate kvalitetnu obuku.